Yes, nkuko munabibona rero ngaba n'abaturage bahangaha Uvira ubwo bari kuri wa gatandatu ubwo habaye maze igihe kirekire badakora sarongo, ariko ikintu kigaragara nuko uno munsi babashije kwitabira sarongo yari imaze igihe idakorwa rwose. Ubona ko uno mujyi wa Uvira ari umujyi wari urimo umwanda udasanzwe, ariko ikintu kigaragara ahangaha nkuko muhabona ni kuri hopitale generale ya hano Uvira, kuri hopitale generale ya hangaha Uvira babonaga ko hari harabazwe n'umwanda, namwe ubwanyu murabyibonera. Hari hamaze igihe hadakorwa sarongo, hejuru y'uko leta ya Gisegeti ni leta y'umwanda, ni leta yandagaye, ni leta itagira icyo yitaho. Ariko ikintu kigaragara cyane nuko aho Alliance Fleuve Congo M23 yabashije kugera, umutekano n'isuku usanga rwose ari ngombwa. Ngaho nimwitegereze uburyo aha hantu hari hamaze igihe kirekire uko hari harabaye, ni ukuvuga ngo Wazalendo nibo birirwaga bakinira ahangaha, ubona yuko nta na kimwe bari bitayeho. Ariko ahangaha nk'uko mubibona sarongo rwose Alliance Fleuve Congo M23 MRDP twirwaneho, bakaba bavuze ati no, twebwe aho tugeze icyo duharanira ni umutekano, isuku, buri muturage wese akiyumva, indwara zituruka ku mwanda zigahagarara, ibyo ngibyo nicyo kintu cyonyine ubona ko intare za Sarambwe, Amadubu baharanira, baba bashaka kugira ngo iki kintu kibeho. Ibi birigaragaza rwose, ubona yuko uno mujyi wa Uvira igihe wari umaze urimo umwanda utagira isuku, ubona ari umujyi uteye iseseme hejuru ya leta mbi. Ubu ngubu M23 yavuze ati ariwe ndetse n'ubuyobozi baravuga bati no, ntabwo ibi ngibi twabyihanganira, ahubwo ikintu kiriho nuko isuku igomba kuba isuku. Ikigaragara cyane nuko no mu nzu murabona hariya ngo ni Bureau Central de la Zone de Santé d'Uvira, ni ahantu rwose ubona ko na ndani mu rupangu umwanda wari umwanda, nta suku yahabaga. Ariko icyo nemeza n'icyo nshinja nuko Alliance Fleuve Congo M23 MRDP twirwaneho, ibijyanye n'umutekano rwose, ibijyanye n'isuku babikora neza. Muko nabitumika bien sana, tunavitumika bien sana. Lakini ulishaona jinsi kulikuwa kulisharibika sana. Kulikuwa kusharibika sana. Huko kulikuwa mnamaliza miaka ngapi na mfanye sarongo? Miaka yote. Deputy Segeti aingie kunani ku pouvoir. Amkifanyia sarongo. Hata siku moja. Aya, ilikuwa mateso. Ndio maana mlikuwa napokea wagonjwa ba mingi juu ya nani ya sarete. Hivi si vinaleta malaria hivi. Maanani mamustike zinakuwa zinabakia humu. Mimi nawaza hivi wagonjwa watapunguka. Ndio. Okay. Unakosa kazi? Wakifunguka Okay. Asante. Saba moke no, bise to avre. Kuba ndo sana mama boulot. Tala place mama telemi mo eloko boka mama bazi zako. Sasa niko ambia bandugu hapo tufanye kazi ya salon. Unaona kwenye hapa buchafu iko. Sasa sisi tuko bajene. Tutafanya nini? Tutaikala tu hivi. Tutasaidia batata yetu. Ndio. Tuendelee kwanza. Tukamate banini sema motar na basi vingine bajene. Tukamate babitu hapa tutoshe barabara ionekane mzuri. Tunatoka kwa hospitali general kule yote. Tunapata mzuri sana. Tuendelee sana bandugu. Tuendelee. Samedi tuko nazifanya, tuko natengeneza mjini yetu. Pia Uvira tunafurahi sana. Za mingi ya kwanza tunasema tunashukuru sana. AFC M23 tunashukuru sana anukimbie. Tunabakia huku, tunatupokea mzuri. Mungu anibariki sana. Nalienda kule mama wale anapiga, tunaenda kula kwa nyumba yake. Alikuwa mzuri. Maneno chakula iko banafunga kwa magazeti. Basi kesho tufungule vitu yote.
na soko na vitu yote tufungule kesho. Soko, masomo, vitu yote deja hapa security ko tayari. Hakuna shida. Unaona? Haiko tu kutoka hapa kwenda Bukavu. Unaweza toka hapa. Unaenda Bukavu. Unapita njia tu ya nini ya Nyabibwe. Unaingia Kalehe Nyabibwe na Minova. Magari. Unaenda ti Goma. Unafika Goma. Na Goma utaendera ti Nyiragongo. Hapa zone libérée ni akabambi sana. Tuko na assurer libre circulation des personnes et de biens. Tukamata ba faire de nous ba business na vitu vingine. Wewe uzisha Goma, wewe uzisha Bunagana. Na Bunagana na Ruchuru chakula za mingi sana. Chakula za mingi tunazitupa siku yote. Wapi? Ndio tuko hapa. Tulikuwa pembeni, tuko na kwa polepole. Mungu anatusaidia. Ya muhimu iko tusema tunashukuru sana. Tunashukuru na batate na basi yote Uvira bene banatusaidia. Vraiment tunashukuru sana. Na sisi tuko hapa kupatia security. Ndio leo tufanye vitu yenu kama security haiko hautauzisha. Kama security haiko utaenda masomo. Kama security haiko hautafanya kitu yoyote. Sasa sisi hapa tunajitoa na bandugu zenu unaona hapa ni batoto bingine ya Uvira iko banarudia nyumba kusaidia batate zabo na bazazi zabo. So tunarudia nabo kunisaidia. Tufanye salongo, tufanye kazi. Kesho hivi ba magazini zifungule. Fungule ma magazini na masoko tukule, tutabeba chakula ya Ruchuru, ya Kiwanja, Bukavu, yote tutazibeba huko. Tutasaidiana. Tungipata usafiri na machofera ashike nyumbani Rugunga. Biko la kudia jama, angalia transport iko mingi. Hakuna shida. Hakuna shida. Hapa na Bukavu Ongoya. Ya kwanza. Na swali yenyewe unasema sasa hivi. Nukamate masalitation ya kwanza ya bakubwa ya AFC M23. Tuko na Kone Nanga, iko cordon politique yetu. Tuko na Sultan General Makenda, chef d'état major. Tuko na Bertrand Bisimwa, mtoto wa huko. Mungu General Mungu, chef d'état major adjoint. Na sie tuko pale. Tuko banduku. Sasa ile batu ya Lukungu jana tulikuwa na bingine beko na enda. Sasa benyo banataenda sai kurudia. Ache nieni sumbulie kwanza na bakubwa tuangalia mekanisme nini tuwezi fanya na banduku yetu biko na rudia. Nasema okay, transport kuko banduku ene biko nafanya kazi hapa. Makomission ziko, commission humanitaire ziko na makomission zingine. Batangalia ile bitu ya transport. Nitabapatia ile swali ya transport, unasema bashushe transport, tutabambia basi kesho nufungule kwanza hapo. Ule mama anapika ugali yake ya mingi anasema ukule. Sasa leo naona kesho atakosa ugali. Sasa ufungule hapa na sisi tumuzishe. ugali na nini? Na mikenge. Hapa tunafanya hivi, tunasumulia na basheni, wanaenda barabara maswali zabo. Yes, ahangaha rero uko muhareba ni agace kaje kagwamo ibombe yari ivuye hariya hakurya muri FRDC. Ibombe yari ivuye ku gasozi kari hariya hakurya. Aha hakurya reka wenda ngatunge mu kahabone. Hariya hakurya kari agasozi muri kubona. Kari agasozi muri kubona ahangaha. Aha. Niko gasozi kavuyemo ibombe. Karimo defense z'abarundi.
Kabunambo iraza irakubita igwa ahangaha mubona ahangaha marigre mu bantu bapfuye ndabona ko hari harimo na za wazalendo kuko ndabonamo n'ingofero zimwe za gisirikare urabibona byo ibi hapfuyemo n'abarundi dore ngaya ama uniform yabo nabo bari mu bintu bapfuyemo ibi n'ibindi byenda byabo ngaba abo babashije kugwa ahangaha ngaba nareba uburyo ngibi ibicagagure bateye ibombe bazi ko bariteye muri ma 23 cyakora riraza rigeze ahangaha icagagura amasinga y'umuriro w'amashanyarazi iraza ikubita ahangaha murahabona ahangaha insi ni kwa damu ariko ngibi ibyo byenda by'abarundi ngibi ahantu ho biryamye ngibi namwe ubwanyu murabyibonera ngibi murabyibonera ahangaha ngibi murabyibonera ngibi ndetse ngibi rwose ngibi mu birebe ira bombe siniye iraza irakubita sinjoyi iraza irakubita ngaya mateni yabo nanjo ibi kusudi batu babione bien ngibi unité de travail ngibi nicyo gisirikare cy'u Burundi ngibi angahe rero haguye abarundi benshi ngibi bindi fomu byabo murabibona ya bombe iragenda iraza iraturika iragenda irabica irabasambaranya abagera muri 20 akoze ni 38 nibo bahise bahapfa ayangaya mubona ahangaha bino mwibonera ubwabyo n'amaraso yabo yamenekeye ahangaha 38 nibo bahaguye ahangaha bari bamaze no kwiba moto bashaka kugira ngo bakomezanye n'iyo moto iyo moto nayo isa guhura n'impanuka ikubitwa ibombe nayo ngiyi yarahiye yose muri kumva ko intare za Sarambwe amadubu rwose bagiye babikora neza ahangaha murabibona ngibi bya bibuyu byabo gusikwemo magrenade hawezi tega kuibi niangalia pana ibi ni vile ibi ni vya FARDC ni vya Barundi ibi ni vya Barundi hamna bombe hapana hamna bombe murabona yuko rwose intare za Sarambwe hano Sange zahakoze agashya abarundi batazibagirwa gusa wenda kugira ngo ibyo bintu bisa naho bituje intare za Sarambwe zamaze kwagira n'ubundi zihagarura umutekano hangaha ni muri Sange rwose ubona ko zahagaruye umutekano kandi umutekano ukaba waragarutse Croix Rouge rero byabaye ngombwa ko iza ahangaha iravuga ati nta kundi ko twabigenza iraza ifata abarundi lakini kuko FARDC irenda na maiti 8 FARDC yaje kujyana kwikorera za maiti zabo 8 n'abarundi bakabeba 6 zabo 6 abandi bose baraza bababika babashingura ahangaha rero niho bahambye donc 8 ilikuwa 38 kutosha mo 8 za ba FARDC na 6 ya Barundi ze baribeba 14 c'est-à-dire kuna bakia ngapi nakia 24 aha rero hakaba harimo aba FARDC bandi 24 n'abarundi donc FARDC n'abarundi 24 FARDC n'abarundi 14 zina aba nabo sindi ba FARDC n'abarundi aba ni baraye ko baraye 38 bote na bote 14 FARDC 12 si barundi 12 na FARDC 12 naba 24 pole sana kuraia na pole sana hangaha rero niho babitse gusa ikigaragara nuko abaturage hano muri Sange bakomeje kuva mu mapori ile ndo hotel Sange my village ahangaha rwose murabibona abaturage bakaba bakomeje
kugaruka mu byabo. Ngabo bari kugaruka, bari barihishe ahangaha hafi mu mashyamba. Mugubwe neza rero, mugire impagarike n'ubugingo, dukomeze tubane gatanu ku kandi.